24 jam 4 lekor jam bektu kuluban panjenengan bu duha 2 rakaat tak kober ajib Al-Quran selemper tak kober solawat 10 kali tak kober ngocak tak kober sampean ngocak tandi bekto pun lecek benyan 4 lekor jam pak khusyuk ya dan hapin menoloh nonduk ya dan hapin king tak bengal nonduk ya dan reng tuana ya dan reng tuana bengal adengak bengal anyaknya ya dan hapin khusyuk tak kena ganggu cek bergabung di orang-orang yang ngajak lepah dekat Allah subhanahu wa ta'ala sera boy orang terpandangkah orang biasakah ustadkah rakyatkah santrekah monki ngajak lepah dekat Allah subhanahu wa ta'ala cek bergabung sop aja tak termasuk golongan orang-orang si merugi ning atas dunia bekto ampun terbuang ke kuluban panjenengan oleh kak dinto puja dari pengajian nikah cek pesina to atur bekto na atur sopu berjamaah mari sopu wirdul latif baca lanjut ke laban yasin duha 2 rakaat baru alakoh mari zuhur la ilaha illallah al malikul hakul mubin 1 sekali mari asar waqiah mari maghrib rotibul haddad deki mulu datang virus apa nyaman colokna aja virus kado aja virus belebilan jadi banyak yang mati gara-gara virus colok jadi banyak yang atokar gara-gara jadi teng-tek ketakok bi orang nikah lebih takok dak penyakit daripada takok dekat Allah subhanahu wa ta'ala bisa bayangaki kun panjenengan mun mati dalam keadaan lupa ke Gusti Allah apa boleh mati keadaan maksiat dekat Allah subhanahu wa ta'ala mun terus tepak ngelakonin kebagusan pebiasa ngelakonin kebagusan mun sampeyan tak tero mati keadaan bekto terbuang bahkan lupa dekat Allah bahkan maksiat ke Gusti Allah hindarin tempat-tempat maksiat jauhin orang-orang pelaku daripada maksiat Imam Syafi'i pun ada bu inni uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala minhumus syafa'ah wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah aku mencintai orang yang soleh walaupun aku bukan bagian daripada orang yang soleh ser sing ngocak Imam Syafi'i benering sesoleh terotawa sera orang sing ngocak Imam Syafi'i bener orang sesoleh tapi Imam Syafi'i ki tero kuaku apolong bi orang sesoleh tero oleh syafaat dari orang sesoleh bahkan beliau tak ngakoni aben orang sesoleh wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi aku membenci orang yang berbuat dosa maksiat kepada Allah dan kebanyakan waktunya terbuang untuk maksiat kepada Allah walaupun aku sama melakukan perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa apa Imam Syafi'i pak bekto seka emas terbuang di Imam Syafi'i tetapi beliau begitu menghargai da orang sesoleh begitu aban tawadu engkau tak becik da orang becik da kelakon engkau tak gabung bi orang-orang ahli lopah tekan engkau ahli lopah engkau tak gabung bi orang-orang ahli dosa sebab engkau banyak dosa benian bi kulibi sambian sepenting orang dia ngak seger masuk kapi sekarang mun pancen ngak seger sing ngak dadi aing orang dukola sambian apa long bi maling lorok dadi maling apalong bi pecandu ganja pecandu narkoba jadi pemakai bisa jadi pengedar ganja narkoba mun bener dokter coba-coba apalong bi orang penyakit takut ya leh mun dokter apalong bi orang sakit wajar sebab niat ngobati mun bener dokter coba-coba bisa ya leh si asal pernah di masjid bisa pernah di diskotik pak gara-gara kancah si asalnya nekuk tasbih nekuk gitar si asalnya nekuk siwak terus nekuk barang-barang si amabu aki apa sebab bergabung di orang-orang selopah dekat Allah bergabung di orang-orang yang kita orang cek ngacek masir dekat Allah subhanahu alhamdulillah elaku mangken setengah siang mangken nikah popolong tineng Gusti Allah apolong bi orang-orang sesoleh alhamdulillah hayyan wa maita odien matena orang mun semak ke Gusti Allah orang sesoleh tetap manfaat kan Gusti odi amin Allahumma ki banyak ya saungkun saya terangakin yang bekto aben pun gelap panitia bersada bu takut pada polisi jak kok takut yang bener maling pak bener maling ini kan ngajak atobat dekat Gusti Allah
ngajak abeli inaba atau apa dekat Gusti Allah takok tetap berikhtiar salat berjamaah Al-Quran baca istighfar tingkataki pebeli zalim ka orang sandik salah ke orang setoman ngerasain orang setoman cat orang pebeli minta maaf mumpung durung itagi pakai dengar sanipun Allah Subhanahu wa taala.